There you go. Okay. Acholi winya uno. Tin waloy lwenya rio. Wabini kot ni kwi wani miara ke kwan odojo. Rongola kitik pachetan mak chek waja ni kwi mapi o piara bit miara ke kwan odojo. Tin korumi oda ni ke bi kwan. Mak kwan ere ni bichake cha rio ke nuchu dir. Ka kwan ene war mabe ke bitu declaring and the winner. But gin magaya neno. Gin magaya ano donga to neno. Ena ching Balaalo magiti karne yene. Ampa ngewa MP mo loy queen barara. Pipe na ngewa nye eno kai nini. Jo matika doro jemi weng Nyankole. Regional Police Commander tikany Nyankole. RPC Nyankole, DPC Nyankole, RDC Nyankole, OC Luzera Prison Nyankole. Ngoma gemiro, pingo gene gemiro, niki nan ngamo per MP miro. Bucher wa electoral commission niki me result board we lock. So lwenye ni pilwen Odonga ti witong. Eni lwen pakaka. Jomatika lwenye komwango tuong. So one wabilega ni diri kichung kachir weke bien ki kwan kwiri udojo karoba biye ki declaring hand the winner, end of the story. Te ki gino mo ki ken ma piki declaring hand the winner wabi chaka dok ne tet pengobera me ali mi ade kilbol kwi pengobera bribing down pengobera bor down pengobera ga yere rally watiki recording ni yet no wabi chair for full stream election petition Komakech suffer pay be you. This will be maximum. And a poor cock, yemo karane kiereni, and it will be worse. Piano no me kara. The problem is not Komakech. Komakech is how the problem is manifesting itself. So we will fight up to the last drop of my blood. Wando wati ye. Ubiri machwin muta. Roba pa kwari wati ye. Muwar ki Sudan. Ubiri wa yachoro marom ki lobo Belgium. Roba pa kwari wati ye. This story cannot end like this. Mark my words for you.